Sveiki visi, šiandien turiu jums daug įdomios informacijos ir jeigu jums patinka tokios temos, nepamirškite užprenumeruoti kanalą. Pradedam nuo Bitcoino rezervų idėjos. Paskutinės naujienos rodo, kad 27 JAV valstijos svarsto Bitcoin rezervų įstatymo projektus. O štai Lenkijos centrinis bankas NBP pareiškė, kad jie neturi planų laikyti Bitcoin savo rezervuose. Banko prezidentas Adam Glapinski nurodė, kad tokia investicija per daug rizikinga ir nesuteikia reikiamo saugumo lygio. Atrodo, kad Lenkija šiuo klausimu pasirinko konservatyvesnį požiūrį. Toliau, MicroStrategy paskelbė naujieną apie prekės ženklo keitimą. Dabar įmonė vadinsis tiesiog Strategy, o naujas logotipas su stilizuota B simbolizuoja įmonės Bitcoin strategiją. Taip pat buvo pristatyta nauja oranžinė spalva, simbolizuojanti energiją ir inovacijas. Be to, Strategy įsigijo dar 7633 bitkoinus už 742,4 milijonus dolerių. Vidutinė bitkoino kaina buvo 97 255 doleriai. Ir vėl turime naujienų iš Čekijos. Čekijos prezidentas pasirašė naują įstatymą, kuris panaikina kapitalo prieaugio mokestį bitcoin laikytojams, jei jie turto laiko ilgiau nei 3 metus. Šis sprendimas galimai siekia pritraukti bitcoin investuotojus į šalį. O BlackRock po sėkmės Jungtinėse Amerikos valstijose dabar plečia savo veiklą Europoje. Jie pranešė apie naują Bitcoin ETP, kuris bus prieinamas Europos rinkoje. Toliau matome, kad pagal naujausius duomenis kripto įsisavinimas yra 43 procentais greitesnis nei mobiliųjų telefonų plėtra ir 20 procentų greitesnis nei interneto. Ši tendencija rodo, kaip greitai blockchain technologijos tampa pasaulinės ekonomikos dalimi. Ir tęsiant temą apie kripto įsisavinimą, pasižiūrim video, kuriame būtent apie tai ir kalbama ir kaip stablecoin reguliavimas gali padidinti kripto priėmimą 100 ar net 1000 kartų. My general view is we are at like 1% adoption. I mean, what are there like, I think something like, let's say tens of millions, probably 50, maybe let's say we're 50 million. It seems like a reasonable thing if you look at the data, kind of active blockchain users. By that, I don't mean people that hold crypto. I mean people that actually, have a wallet and use and do various other kinds of verbs, playing a game, sending, validating, sending something, using DeFi, whatever it might be. 50 million is roughly 1% of the internet, right? I mean, it's 5 billion internet users. So we're so early. And so the key thing, and this is what I've been laser focused on, is like, how do we unlock and get the other, 4.9 billion people on board? And like, just to give you, and I think the answer has been, as we've discussed earlier, policy. We, had to get through these hurdles of essentially being blocked from doing that. And so let's just take a simple example, stablecoins. If we get a stablecoin legislation passed, like right now, I forget the latest numbers, but they're big numbers of stablecoin volumes. I mean, it's hundreds of billions a month, I believe. Maybe correct me, but I haven't seen the latest numbers, but it's still a tiny, tiny portion of the internet. Imagine if we had good stablecoin legislation and stablecoins are clearly better for many use cases than legacy payment systems. And so if you get the right policy in place, you could very quickly see significant adoption. That will, 100x, 1000x, maybe more the usage of blockchains. O čia naujiena iš Amerikos, kad stablecoinų reguliacija jau ne už kalnų. Senatorius Bill Hagerty siūlo aiškę stablecoinų reguliavimo sistemą, kuri paskatintų inovacijas ir padėtų stabilizuoti kriptovaliutų rinką Jungtinėse Amerikos valstijose. O Ripple USD, RLUSD stablecoino pasiūla plečiasi. Dabar jis pasiekiamas per Zero Hash ir Revolut programėlę, apie kurią turbūt visi žinote ir daugelis naudojate. Revolut turi apie 50 milijonų klientų pasauliniu mastu ir Ripple USD dabar yra jiems visiems lengvai pasiekiamas. Turime žinių ir iš Australijos, kur Australijos skaitmeninis doleris AUDD buvo integruotas į XDC tinklą. Tai dar vienas reikšmingas žingsnis tokenizacijos ir mokėjimų srityje. Ši integracija suteikia galimybę realiu laiku vykdyti mažų kaštų atominius atsiskaitimus prekyboje,
tokenizacija ir mokėjimuose. Turime pranešimą, kad Ripple CEO Brett Garlinghouse gali tapti vienu iš patarėjų Baltųjų rūmų kripto taryboje. Tai dar vienas Ripple vadovų pripažinimas aukščiausiame reguliavimo lygyje. Dabar pasižiūrim video, kuriame būsimas JAV turto fondo valdytojas Howard Lutnick kalba apie Bitcoino šviesią ateitį, kai tik bus nustatytos aiškios kripto reguliacijos. I guess the easiest way to get a clear view of where Bitcoin is going over the next 5 years is take a look at the last 5. Right? The last 5, Bitcoin has been an outsider in the finance business, but coming closer and closer and closer. Right now, there's an ETF just starting to go a little bit mainstream, maybe a toe in the water of mainstream, but banks still can't clear it. Banks still can't transact in it. Banks still can't custodian it. Banks still won't transact in it, and they won't finance it yet. I think people misunderstand traditional financial service companies. They want to transact in Bitcoin. They want new asset classes to transact in. That's just a good thing, but they need the regulator to say it's okay. Right now, today, right? If a bank were to hold your Bitcoin, they would have to set aside their own money equal to that amount in sort of like in a jail. I mean, you'd say, well, that's crazy. The answer is that's why they don't hold it. But if you let them hold it, if the regulatory environment was good, you will see all the traditional financial service companies, the big banks, the big brokerage companies, they're all going to go headfirst into Bitcoin pond. That's what's going to happen, and it's coming. It's a slow, steady process. But eventually there's going to be a CFTC chair who says, you know what, Bitcoin is a financial asset and we're going to treat it as such. And when that happens, you're going to see Bitcoin move in a very, very strong, positive direction. So that's why I'm a fan of Bitcoin. It's going to go much higher. It always bounces around like any other financial asset, but ultimately over the next 5 years, as it gets invited into this party, up we go. Kaip matėme, jis kalba apie CFTC ir kripto saugojimą. Tęsiant šią temą, turime naujieną, kad CFTC kartu su Ripple pradeda pilotinę programą, kurios metu bus tyrinėjamas stablecoinų panaudojimas užstatui prekyboje ir clearinge. Tai dar vienas ženklas, kad valdžios institucijos nori integruoti kriptovaliutas į tradicinę finansų rinką. Taip pat matome, kad Ripple ir vėl dalyvauja šiame procese. Dabar pasižiūrim video, kuriame kalbama apie Ripple tokenizacijos ir saugojimo sprendimus. Šie inovatyvūs pasiūlymai jau domina daugelį institucinių investuotojų, kurie ieško naujų būdų efektyviai valdyti savo turtus. Well, I agree. I think using an example of custody, with Ripple Custody, formerly known as Medico, it's working with large institutions and making sure that they can scale. We have tremendous coverage of some of the largest financial institutions in Europe, be it DBS, HSBC, BBVA, Switzerland, and they're trusting us to come in, not only provide custody, but allow them to tokenize and pull it together in one package. So scale is going to happen when some of this fragmentation that we talk about it kind of is removed. We almost want this. We almost want this to be kind of boring. It should be really clear. It's not like taking a front seat and you spend half the time you meet with a customer just explaining the technology and why they shouldn't be worried about it, but you're really focusing on the benefits, the real world utility that the solution brings. And without that, it's going to be, it's a slog. And I do feel it's getting better. Again, the amount of inbound requests we're getting to meet with large institutions around tokenization products is just astounding vis-a-vis a year ago. And I think being able to again bring those things together in a very kind of frictionless way is what's really going to allow the real scale to thrive. O čia naujiena, kuri signalizuoja apie galimą Ripple bylos pabaigą. George Tenreiro, vienas pagrindinių SEC veikėjų Ripple byloje,
buvo perkeltas į kitą pareigybę. Tai gali reikšti, kad Ripple byla artėja prie pabaigos, ko beje ir tikėjosi iš naujos Trumpo administracijos Stuart Alderadi. Apie tai mes kalbėjome ankstesnėse epizoduose. Toliau, XRP ETF vis daugėja. Wisdom 3, Bitwise ir 21 Shares pateikė naujas XRP ETF paraiškas CBOE Chicago's Board Options biržoje. Prie šios naujienos galime dar pridėti, kad buvę Citigroup vadovai taip pat pradeda leisti XRP užtikrintus vertybinius popierius, suteikdami institucijoms galimybę tiesiogiai investuoti į XRP. O čia Elonas Muskas, kuris stengiasi kontroliuoti Amerikos valdžios išlaidas, siūlo perkelti JAV iždą į blockchain, suteikiant piliečiams galimybę realiu laiku stebėti mokesčių mokėtojų pinigų srautus. Tai galėtų padidinti valdžios skaidrumą ir piliečių pasitikėjimą. Kalbant apie iždą ir blockchain, reikia pažiūrėti šį video. At Ondo, we started our journey into tokenization by asking, how can we make stablecoins even better? The answer? Tokenized treasuries, or as we call them, yield coins. Like stablecoins, they're accessible globally 24/7 and programmable on-chain, but they also pay holders a yield. Our first product, OUSG, targeted institutional and high net worth individuals in the crypto ecosystem, making it easy for them to go back and forth between stablecoins and US dollars, and to use yield-bearing assets as collateral in on-chain financial protocols. In order to demonstrate this utility, around the time we launched OUSG, we also developed Flux Finance, the first on-chain treasury repo marketplace, allowing OUSG holders to pledge their tokens as collateral and borrow against them. Earlier this year, with the help of BlackRock, we enabled instant minting and redemptions for OUSG 24/7, and we reduced the minimum from $100,000 to $5,000, broadening access even further. While these innovations were great, access to OUSG was still limited to institutional investors. And that's why we launched USDY, the first freely transferable yield coin, designed to be usable in DeFi and accessible to retail investors outside the US. Since then, we further broadened access, expanding USDY across multiple chains. We also built the Ondo Bridge to enable seamless transfers across them, and we helped to integrate USDY in a number of DeFi protocols. And our chain expansion efforts will continue. We recently announced that OUSG is coming to the XRP ledger, and we're excited to also announce today that USDY is coming to Stellar. O iš šio pranešimo galima spręsti, kad Ondo Finance yra rimtas žaidėjas tokenizacijos sektorija. Jie bendradarbiauja su tokiais gigantais kaip BlackRock, PayPal, Morgan Stanley, Franklin Templeton ir kitais. Taigi matome, kad blockchain ir kriptotechnologija plečiasi ir yra integruojama į finansų sistemą, o Ripple ir XRPL yra šio proceso centre. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalą, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki kito karto.